Dördüncü ayaktan geldi ya Berke. Ayaktan geldi. Ayaktan. Emekende Afrika'nın arasından geldim degen söz hazırdır. Aytılan sözcü. Rahmat. Emek kadırlı dumanlar bu жерге жигиттерди алып чыгып биздин негизги максатыбыз прикол кылып же шылдыңдап бир башкача жаман ойду чагырганыбыз жок. Колдон келишинче бир аз маанайлар көтөрөлү деген ойдо. İzdivatça dedi. Rahmat. Hazır jigitler кезек-кезеги менен бири-бирден улуттук бийлерди жаңыртабыз. Колдон келишинче бийлеп барасыздар. Мынау оң тарап менен барып, келген Кудайдан көңүлүн алып барасыздар дагы 2 жаштын маанай көтөрүп, жаштар жактан кайтып бийлеп беребиз кезек-кезеги менен. Kimden başlayız? Adın kim? Nurkadır. Nurkadır'ı kimden atak koyalım? Kimden atayız? Nurkan diye. Nurkan mı? Çekerek çık. Bana Nurkan'ı koyalım. Töreneksin edersen. Devine bir et bu de. Kaç. Bana alımız açı kimden karayız? Gel. Çık. Bolatkan'a ken Kırgızbay başlayıversen. Nurkan ayımızda жақшылап қол чабасыздар, музыка жаңырсын, маэстро келді. Билиз. Hey! Nurkan mayda basat diyeyim ona. Nasıl oldu? Sen kimdin çadaylar gelin. Rahmat, en жақсы. Yemi marhaban falan dedi. Atımın ardasına marhabat da ot koydu. Kuday buyurursa 2020 yılı Miss konkursunun jеңүүчүсү Özbekistan'da. Marhabat ayımızda kol çaplarımızda. Yeme toylut bolsun, 2 yaş baktulu olsun. Koldan gelişeceğiz, muzika жаңыртабыз, oyna veres be. Oba deyip. Bu balana aytıp koyan tumanlar. Bayağı marşrutka menen kızmatı var ellerine. Bizge okşoş ede. Mınağı Kızılkıyadan жалга каттайт, спринтер ede. Анан анча-мынча эмелер кыздар тийишип калат экен да. Ака мына астымга токтоп коесузбу деп сураса, опа. Ошондон оба болсун да тойлут болсун. Кеттик билебиз. Rahmat. Tuğalar okşadı. Rahmat. Bu hazırlıklı bilmegen bildi. Özbekistan'a gitken geceler sizde karnal. Alçaklarınız da kakam olsa. Rahmat. Yemi. Anan ben Zülük Şakir'e kalkana жақын берейін o sözler Zülük'le. Sözler gelin okularken, düşünme okularken de. Murat Afrika'nın aralarından geldi altın kim? Çin'den çok değil. Rahmat, muzika жаңырсын, bir de veririz.
айтыш керек, мен мында билеген көрмек hazır болады. Чын. Hazır бил. Айдана мына ким? Наташа. Берке. Аны орыстар шындай болады, а? Білесіздер, тура түсінесіздер, а? Бұл саған начаррақ жүреді осы. Рахмат. Наташа, бұл Красноярскийден келді, Москвадан келді, точно білмеймін ғой. Короче, мұнда қысқа жатқанда орыс. Рахмат. Сен де келең, мұнда қыса мені үйде оласың, не? Қай, мен семьям бар. Рахмат. Жалко, ертерақ үйден оқында көтерілі бір оғы. Анықта келіңіздер, ұрматып туғандар. Татынақай, сұлу қызығы сұйық қайған. Наташаны қол чағаларын осылыңыз. Жоғарғы деймін. Мен мұна мен 4-5 жылдан бері шыннан ішкері елдері қызмат біледі ағыз. Анан анша-мынша шындай емелер шақыраңызда билет қыламыз. 4 жігітті шақырын билеттен тұрған болса, ұрмады тұрғандар. 4-дің бірі екеуісі жақшы билеші мүмкін. Бірақ 4-дің емес. Бұлардың компаниясы қандай білен компания білен, бұлар барды билешілері. Қол чабыңыздар. Еме 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші орынды елге саламыз. Мен өзім шешіп қойғаннан ішінде қорқып қалмасын. Bir kadar masına basağız. Batken, mamleketine gelken. Kırgız'a şahı boyunlar kalacağız. Canım, sen kendilik kalmıyoruz ha? Özbekistan'dan gelgen marapet! Delilerine makinindeyken ha? Afrikan'dan alenge Çingaçuk kocamanlar. Krasnoyarsk'den gelgen Natasha. Bana bir günden al orada. Bir günden orada, iki günden. Qarab qo'yingizlar, bu o'rislarda shunday salib barkan, o'ng qo'l bilan beramiz deydi. Qo'l chopib qo'yingizlar mana. Rahmat, to'xta. Yeme, Ayasha davozdan to'g'ri kelgandan biroz aqchalay siyliqlarimizni olib qo'ying. Qo'l chopib turinglar, Rahmat. Har biringizlarga $100 bu $100 telefoningizlarga aqcha solib olasizlar. Ha? Ne oldu? Ne oldu?